and thank you so much for giving me this privilege and the honor for the Soil Department. Nancaru ya kesnong hibrokaway, but nakwaru ban nang iya ke jingtray system, ke jingtray minot, ke jongki officers. Ngitip bagi officers baru haman di department, jingtray system kisimkia, but day nakatagadaw bagi ke project, kabangi mental, kaba layo bangin Please isundan mentagasni kadai ke project kabagi ni officers baru itu ke soil department kila simkia ka Ripoy district ka jila ka jungi kadai ka jila kabala terpu kerpang domblay hagi por ke paminswa laban ong ba ka konsensi ka jungi kinumdon kum ki taki projects lene ki ba lakanong ki ba laban attract lene ban bring ya ki waypat ya ke jingpin itanat henrai nilai i menta bah ka consensi ke jungiro idon shibon ki potentials lene kita ki benta ki ba ilabanong ki ba ladaba ni convert ya kali ke area lane ya ka take area kilo ki di thong ki dai ki thai kala banong ka jingi tna ba kala ban ring ya ki nong wan juo kai kum ba kalong ha kali ke chaka ka ba na kali ka soil department kala da bon wa ai kali ke project ha ka ba kan salong away nakijaka iban ring ya ki nong wan jong kai nakaleng itong ithai iba lada mapi kung kaslong kaba ke department kasyanya mapi kum ki groups lani ki society lani la along na ka dobar hi bro away lada ki shim le ke jiket kli ringkat bagi department nak kerja kuno bantin sumare kali kaca one kini karo manroi kini sang kini doka berjaya Otherwise, we will please address that right fencing.